batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuizaka landa bantangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Samna kukindikisa mambo metadila gratuité ya enseignement de base bana ya kelasi ya ndimba kutanga kukonda kufuta atamfyuma. Gouvernement ya tatamfumu ya kizunga Gibandu Ndungidi imekuza tula na kifulu manaka ina kuza akindikisa mambo ya kutangisa bana na inti ya beto ya République démocratique du Congo pe mingi na kizunga beto ya Congo Central na yau mama ministre ketalaka mambo ya kutanga ya bana ya kelasi mama Carole Kiatazabwe yani nde amutukizaka zibula lukutaka yango kilumbu ya iya ya sabala ya beto kele kuna na inzo ya nkindi bakebo kudilaka sali ya bilolo kuna nde anukuzaka kutikisa bamfumu nyonso ya sous-secteur ya éducation ya kizunga beto ya Congo Central samu etiba kuza vwanda kifulu mosi batala piba fimpa wapi mutindu manaka yango kekuza salamina na mutindu mosi yambote. Kivonza mekatoka kusalama na nzila ya Matadi Kinshasa kuna na territoire ya Madimba na Zandu bakebo kudilaka Zandu ya Mbuba Yaounde ya Vandaka diambu ya Mpasi samu Tomabilu Vandaka nata essence na mbanza mfumo Kinshasa ya katukaka na Matadi Yaounde kuizaka kubwa na kilumbu ya tatu ya sabala beto kele na ntango ya mwini pia bandaka kulumuna essence fioti nkangu na ndambu ina ya Mbuba na Madimba baunde bantu bakaka angolo ya kwenda lokota pitiloya na ndambu ina tope essence samba banda kuteka pe na ntango ya kokila tope vendezer ya kuizaka le matia tope explosion mutuni baketu bilaka yao na ndinga ya Lumputu lefuiza baiti tomabila muza sala bantu mingi memanisa kufua pe bantu mingi memanisa yokana mekanzi samana kubambula beno moyo beno fuiza baiti kivonza yai yatekaka kuiza salama ntete na mvula mafunda zole 18 mekanzi yao ndeme kuza vutuka diaka na mvula mafunda zole 10 zole na zole kaka na kifulu yango na nzila ya Matadi Kinshasa. Mambo metadila kisalu ya kunata tukutuku utope bawewa mutuni bakebo kudilaka yau Yaounde kele kisalu bantuke salaka samna kuzingila na yau tata mfumu ya mbanzi ya Matadi mbutapati nzuzi wa makengedi kuizaka abaka lukanu samna kukanikina bana ya moto bali ndaka vuanda diaka na mvindu veto pe kunataka ba tukutuku na mbanzi ya Matadi kukondwa kuvuata sapatu ya mbote na yau mwana moto mosi vefeti vuata dipapa na mbanza ya Matadi ba unyoso bafeti vuata ba sapatu ya kele diambu ya mbote pe Yaounde bana moto kena kuzitisa na mutindu mosi ya mbote pe ba mosi bana ya moto baya ngalalaka na dibanza ya tata mfumu ya mbanza Matadi mbutapati nzuzi wa makengedi samna bao bagana kulomba kutu diaka na mfumu eti ani indula wapi mutindu anlenda kanikina bao samna kufuataka bilele ya mvindu tope bilele ya doti tango bakena kusala kisalu ya bao na mutindu mosi ya kufuanakana samu eti bao pe bakele bantu bavuata bilele ya kufuana batu baka na ntwala kinzunzulu ya be ileta mebaka samu na betu meba na vuataka basapato la place mapapa podi papa ina moba motara nkaka ngemona amesa mo makulu dongi neti nkelele donc ya gembote vemelere ina basapato play na kumonisa vraiment que no norme ya un moteur fani tambula play atana babola ngapa to emonavo jamais un moteur ale nani nata moto na la gomme bien na kipelekeze ça ne se fait jamais mais tomé se plana na diambo ngoina bantu bidi yankangu ya inzo ya ndimba pe ya inzo ya Zulu na inti ya République démocratique du Congo baunde mekuza vutukila bisalu ya bau kilumbu ya iya ya sabala ya bitokele kilumbu ya 15 ya ngonda ivwa ya mvula mafunda zole 10 zole na zole na manima kulutisa bangonda mingi ya ibakebo kudilaka vacances parlementaires bavandaka sala ve befuiza baiti manaka ya kuzibula yao ya kuizaka salama samna ina metadila mingi yai bakebo kudilaka session budgetaire samna inzo ya bisalu ya bantubidi yankangu ya ndimba kuna na inzo ya baya bisalu bakebo kudilaka palais du peuple na mesongolo ya tata premier ministre Mbuta Jean-Michel Sama Lukonde pe bantu yankakankaka bamfumu kele na kati ya gouvernement pe bamonikisi ya bainti yankaka kwa kuna inti ya République démocratique du Congo pe bantu mingi kuizaka vwanda na kifulu yango mutindu mosi pe na ndambu ya Sena bedofuiza baiti lukutakano yango tupe bisalu ya kiluma bubu ya kuizaka abandila mutindu kake vwandaka discours
ya tata mfumu kedi atisaka inzo ya bisalu yai ya bantu bidi yankangu ya Zulu Mbuta Modeste Bahati Lukwebo pe na ndambu yankaka tata mfumu ya inzo ya bisalu ya bantu bidi yankangu ya Ndimba Mbuta Christophe Mboso Nkodia yani nde mutukizaka bambula bantu bidi yankangu nyoso moyo eti yakele mfunu mingi samna kutala ape kufimpa mbote mutindu bayintua kena kulumbila yao dibanza yai kekuza tala tope bakebulaka projet ya loi de finance samna mvula mafunda zole makumi zole na tatu yina bakuzaka bimisa lokola 14 milliards de dollars américains samna ndambu na yani tata mfumu ya inzo ya bisalu ya Sena Mbuta Modeste Bahati Lukwebo yande muza bokidisa yinzo ketalaka mambo ya bisalu ya bansodolo na inti ya République démocratique du Congo seni bakuza sadisa bansodolo na mutindu mwesi ya kufanakana mutindu ya meso na mina na mimbeko tope misiku ya inti ya République démocratique du Congo efuita beti lukutakanu ya bantu bidi ya nkangu ya Ndimba ape ya Zulu ya bagana kubugulila session parlementaire budgétaire yakele mvutukulu yina lenda salama bamambu nyoso na mutindu mosi ya mbote epe samuna okusadisa inti ya beto ya tumbuka na Zulu. Mambo metadila dibanza tope projet ya développement local ya 145 territoire na inti ya République démocratique du Congo dibanza ya mfumu ya inti Yaoundé kena kutatamana kutubukila samutamave ya kezo na banda na yao mfumu ya inti Félix Antoine Tshisekedi Chilombo yani nde mutukuzaka diatisa kilumbu ya tatu ya sabala ya betokele vanda kilumbu ya 10 na ya ngonda ivwa ya mvula mafunda zole makumi zole na zole na ntangu ya nkokila na inzo na yani ya bisalu na mbanza mfumu ukintsasa kutakanu ya kutala ape kufimpa kitwadi na bantu nyoso kele na kati ya mambu yai ya dibanza ya mfumu ya inti samu etia kuza salama na mutindu mosi ya mbote lokola tata premier ministre pe ba ministre nyoso kele na kati ya mambu yango pe ba monikisi ya bayinjo ya bisalu nyoso ne bakuzaka simbidila samu na kusadisa bisalu yai kuza tombola inti ya République démocratique du Congo ya bagana kubudilaka PDL 145 territoire na ndinga Lumputu bilofitza baiti ba mfumu to pe ba monikisi ya bayinjo ya bisalu yango lokola PNID, CFF, PBCko baunde batukuizaka santudila mfumu ya inti Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ba mambo nyoso mema nsa salama deja na kubanda kaka tekila bakuza pesa nzila samna kubanda bisalu ya développement local ya 145 territoire. Ani kuzaka kufua kubanda kilumbu ya makumi tatu ya ngonda meka tuka kuluta mosi ya mutuvandaka sala bansaka ya kusekisa Mbuta kwedi mayumputu yani nde mutukizaka kufa na manima kubela kimbevu ya nkufi na lupitalu ya HG kuna nde ani kuizaka fuila belofiza baiti na manima na yao ani kuizaka yamba lukumu mbote ya ntuka pe na mutindu mosi ya kufanaka na ina kuizaka pesukwa na tata mfumu ya inti Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ani vuandaka kintwadi na tata mfumu ya gouvernement pe bantu yankaka kesalaka na kati ya gouvernement kintwadi pe na bantu kesalaka bantaka ya kusekisa kilumbu ya tatu ya sabala ya betu kele bakuzaka bimisa nzutu na yandi na kilundulu ya bamvumbi na ndambu ya lupitalu ya cinquantenaire pe bakwendaka azika yao na mutindu mosi ya mbote nyoso yina beno fidza baiti samna kubambula beno moyo ani kuizaka yangidika nkangu na inti ya République démocratique du Congo samna na metadila bantaka ya kusekisa tope groupe Salongo Mbuta kwedi mayumputu yani nde mekatoka kubika ntoto yai na mvula mafunda nsambwadia na mvula makumi nsambwadia tope 70 na manima ya kusala kisalu na yandi pe kumonisa lukumu ya inti ya République démocratique du Congo. Beno nyoso landaka beto matondo mingi awande beto mekwiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.